Аԥсны Жәлар Еизара адепутатцәа рус хацдыркаанӡа амш аусхәаԥштәаҿы иқәгылаз азҵаарақәа рылаԥш рхыргеит жәа-зҵаарак рҟынтәи, ҩ-зҵаарак ықәган иахьатәи аилатәара аҟынтәи. Анаҩс русура хацдыркит. Аԥсны Жәлар Еизара адепутатцәа ҳеицҿакны аҩбатәи аԥхьарала ирыдыркылеит ҳареспублика финанстә документ хада ЮНЕСКО жәохәба шықәсатәи ҳабиуџьет. Ԥхынҷкәын мзазы ирыдыркылахьан аиҭакрақәа алагаланы анаҩстәи аԥхьараҿы ҳазхьаԥшразы. Уи ала иааизакны аҳәынҭқарратә биуџьет иартуеит ҳәибжь миллиарди бишә миллион мат. Ахарџьқәа рымҽхак азгәаҭоуп жәа миллиарди бишә миллион рҿынӡа. Аԥсны афинансқәа рминистр инапмыӡақәа назыгӡо Саид Губаз ареспубликатә бюджет дазааҭгылеит. Установлены основные параметры республиканского бюджета в следующих размерах. Общий объем доходов республиканского бюджета составляет 13,6 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда рублей – это средства российской финансовой помощи. Из них 4 миллиарда они идут в рамках оказания финансовой помощи на цели социально-экономического развития. 1,2 миллиарда направляются на финансирование мероприятий по реализации инвестиционной программы. И 100 миллионов это на поддержание госпрограммы поддержки отраслей экономики. Ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчаразы аусбарҭа иҳаҩсыз ашықәсатәи алҵшәақәа иахылшьаалеит Анас Кишмариа-ԥҳа. Адепутатцәа зегьы еицҿакны уи лажәахә рыдыркылеит. Лара илҳәеит зегь реиҳа ирацәаны рус аганахьала арзаҳалқәа аазышьҭыз иҳаҩсыз ашықәс шакәыз. Шәихԥа арзаҳал ҟалеит. Ари ахыԥхьаӡара ҩажәи зеиҩ рыла иаҳауп ЮНЕСКО ҩажәихԥатәи ашықәса аасҭа. Абраҟа иҳәатәуп аелектронтә почтала иаашьҭыз ашәҟәқәа иаҳа ишырацәаз. Уи адагьы ҵыԥх мацара аппарат аусура ҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥган зымҽхак ҭбаау апроектқәа ҩба. Убасгьы Анас Кишмариа-ԥҳа иактуалтәу азҵаарақәа урыстәылатәылауаҩра рымхреи, аинагенти статуси, адепортациеи ахҳәаа рзылуит. Считаю неприемлемым молчание государственных органов и должностных лиц Республики Абхазия, которые не комментируют в публичном пространстве указанные решения российских органов власти. В этой связи я хочу обратиться к Министерству иностранных дел, Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре, Президенту Республики Абхазия с просьбой проинформировать абхазское общество о принятых и о планируемых действиях в связи с решениями, которые были приняты государственными органами России в отношении наших граждан. Абхазское государство не может уклониться или самоустраниться от обязанности защищать своих граждан и тем более не предпринимать действия для выяснения сложившихся обстоятельств. Анас Кишмариа-ԥҳа лажәахә иацҵо дазааҭгылеит ареспубликатә ахәыҷтәы хәышәтәырҭа акәша-мыкәша имҩаԥысуа хҭысқәа ртәы. Ԥхынҷкәын мзазы зегьы ишшәаҳахьоу ала асаби иԥсҭазаара далҵит. Ари аус аҵыхәала апрокуратура аҭҵаарақәа ирылагеит ахәыҷы дзыхәшәтәуаз аҳақьими аҟәша аиҳабы рганахьала. Ҳаамҭазы аҭҵаарақәа ирҿуп, аха шьауӷатә ус аҳақьымцәа рганахьала макьаназы ихацыркым, лҳәеит Анас Кишмариа-ԥҳа. Лара аҳәара ҟалҵоит изаҵӷәыдоу информациа асоциалтә ҳаҟны ҳаларҵәара иаҟәыҵразы уи ҟазҵо аус аганахьала аҭҵаарақәа мҩаԥызго аусбарҭақәа официалла алаҳәара ҟарҵаанӡа. Умҳәар аусаӡам убри иахҟьаны ҳауаажәлар Аԥсны иҟоу ҳара имаҷӡам абиуџьет аганахьала аԥара иазоуҳашьҭу агәабзиара хьчара аганахьала. Ҳауаажәлар Аԥсны иалҵны даҽа ҳәынҭқаррақәак рахь ицаны аҽыхәышәтәра иаҿуп, ирықәгәыӷӡом. Абас еиԥш иҟоу аҭагылазаашьақәа аныҟоу ауаҩы ахара ихаразар аҵыхәтәанӡа инагӡаны иус дақәыршәоуп. Аус дақәыршәатәуп, шьауӷатә ус. Мамзар ари иахьа ҳара хыԥхьаӡара злаҟоу ала Аԥсны жәлар зынӡагьы ҳрацәаӡаны ҳааӡам. Аизҳара аганахьала ҳгәы иҭазар, абас еиԥш иҟоу усқәа хәыҷык инақәырӷәӷәан ҳазнеилароуп. Ауаҩы ихаразар аҭакәхақәра зегьы ҳадуп, иныҟәо игароуп, ихы игароуп, аус дақәшәозар, аус дакуазароуп. Мамзар ари иахьа абас избот алацәажәара иаҿуп абри азҵаара, аха еиуеиԥшым абас аҭагылазаашьақәа ҟалахьеит иара абри аҳақьым иурҭақәа рҿы. Сара макьана исымбаӡаз ҳақьымк аҵыхәанӡа аус даган дақәыршәоуп ҳәа. Знык иҟалахьеит, ҩынтә иҟалахьеит, хынтә иҟалахьеит, ари ушьҭа иҵару, зҵаароуп ҳәа абас агәаанагара сымам сара. Бас сколлегацәагьы агәра згоит ишсықәшаҳаҭу абри азҵаара аганахьала. Шәыҳәа дакьеиԥшымкәа иҟалозар хәыҷык инақәырӷәӷәан шәазнеи, уалаҭахыла акәӡамкәа, ҩызара ала акәӡамкәа, ари ҳгәабзиара хьчара ҳауаажәлар русоуп, ари ауаажәлар ргәабзиара еиӷьхазароуп. Ҳара аҳақьым иурҭақәа ирҭшәаны Урыстәыла аицәа изыҟаҳҵои, ҳара ҳтәқәа ирықәгәыӷуа изааҳамҵои.
Анаҩстәи азҵаара азкын еиҭамҵуа амазарахь априватизациа зуны Аҟәа ақалақь Имам Шамили мҩаҿы иҟоу Аԥсни Германиа еицырзеиԥшу аҳәынҭқарратә автотранспорттә еилахәыра ахыԥхьаӡалара. Уи иаҵанакуа адгьыл 2 гектарк аҟынӡа инаӡоит. Адепутатцәа риажәалагала иақәшаҳаҭны ирыдыркылеит. Анаҩс адгьыл иадҳәалоу азҵаарақәа рахь ииасит. Бабушера, Гулрыбшьа район 0,5 га қыҭанхамҩа адгьыл аҟынтәи анхарҭа дгьыл ахь аиагара. Сшәыҳәоит адгылара ҟашәҵарц азыҳәан абри азҵаара. Адгьыл омак рацәаӡам имаҷуп нас аиагара азыҳәан 0,5. Адгылара ашәтарц аҳәара ҟасҵоит. Иара абри ала адепутатцәа Бабышьреи Ӡыкәҭи аӡҩыбжьи ҟәланырхәи Ацеи ирыҵанакуа адгьылҵакра категориак аҟынтәи даҽа категориак ахь аиагаразы адепутатцәа зегьы еицҿакны рыбжьы рҭиит. Налач Хиндириев, Ҳарам Укамкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.